Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledalci narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je inspektor u penziji Ministarstva unutrašnjih poslova Zoran Jarić. Pomoz Bog, gospodine Jarić. Bog vam pomogao i bolje vas našao. Gospodine Jariću, kao neko ko je ceo svoj profesionalni vek manje i više proveo u Ministarstvu unutrašnjih poslova i radili ste i u kriminalnoj policiji, ali u drugim sektorima. Kako komentarišete da je danas u nedelju smenjen komandant specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije Spasoje Vulović? Samo jedna prvo mala ispravka, kriminalistička policija nije kriminalna, u moje doba bila. Aha, a za Spasoja, znači moje mišljenje je ostalo da budemo vrlo konkretni i korektni. Ja mislim da je čovjek 71. godište i koliko ga znam, ne znam ga lično, ali znam njegove kolege ranije žandarmerije iz Ronilačke i ostalo. Čovjek koji je završio vojnu akademiju pa nakon toga išao na policijski kurs i ostalo, znači da bi svoja znanja usavršio. Mislim da danas ima 54 godine i ako je učestvovao u ratu, znači ako ima učešće, on je sigurno i ranije stekao uslove za odlazak u penziju, međutim indikativan je sadašnje njegovo razrešenje, indikativno i to može da uradi ministar policije, da li je to po nečijem savetu urađeno i ostalo ili po nečijem traženju, ja ne znam, ali vidim da su opozicioni mediji objavili neki 2-3 sam video, znači nijedan režijski medij nije to još objavio, da je smenjen, odnosno razrešen dužnosti i verovatno penzionisan, tako da moje mišljenje je jednostavno da on jednostavno nije jedan od lojalista ovom režimu. Drugim rečima, moguće da je ovo čisto politička odluka? Ovo je sigurno politička odluka, jer čovek koji je zadužen za antiterorističke delatnosti u ovoj državi je to pokazao tako što nije izvodio svoju jedinicu na ulicu, jer na ulici nije bilo terorizma kako su režimski mediji pokušavali to da nam predstave, i držao je tu jedinicu u zakonskim okvirima, jer davno nekad kad sam ja radio postojale su protiv teroristička jedinica i osnovana je specijalna antiteroristička jedinica, znači to su bili vrlo retko su izlazili na ulicu, osim za demonstracije 96. i 7. kad ih je Sloba izvodio u civilnim vozilima i kad su u civilu radili i ukaljali malo tadašnji ugled jedinice, jer su isto prebijali narod tadašnji na demonstracijama, da bi je Spasoje od 2004. 5. kad je preuzeo, vraćao taj ugled i za 20 godina debelo je vratio. Znači, koliko ja znam, specijalna antiteroristička jedinica je jedina koja je obezbeđivala američku ambasadu. Ko će sad obezbeđivati, ne znam, ali vidjet ćemo sada, pošto oni nisu izlazili na ulicu za ovih 9 meseci demonstracija i protesta studenta i ostalo, vidjet ćemo da li će sad izlaziti i to će zavisiti od novog komandanta, novih naređenja i lojalizma, da li lično predsjedniku Srbije, režimu ili zakonima ove države, ne znamo. Izvinite, morat ću da samo ispravim, oni su 2020. izlazili na ulici, to sam ja snimao, ali od Prokopa 2024. nijedan put nisu izašli na ulicu. Da, mislio sam na zadnjih ovih 90 meseci. Znam da je i tada bilo velikog otpora u jedinici kad je bila pandemija i ostalo, ali eto sad kažem, za ovo vreme nisu izlazili, vidjet ćemo da li će izlaziti, da budemo korektni, jer pazite, sutra ako se nešto promeni ili se ne promeni i ostalo, oni ljudi koji su potpisivali akte bit će odgovorni, a neće biti odgovoran predsjednik, premijer ili neko drugi koji je to tražio. Znači onaj ko je potpisao taj akt, taj će biti odgovoran, tako da treba oni da razmišljaju o tome, a taj će ostati za žandarmeriju, ne znam da li će ostati i to je to. Da, sad mene zanima, a ko može da predloži novog komandanta, kako to ide i da li može biti, na primjer, šta ako se nametne jedinici neko koje nije iz te jedinice da bude komandant, kako se onda na takvo jedno kadrovsko rešenje gleda? Ja takva rešenja za specijalnu antiterorističku jedinicu do sad nisam viđao, uvek je bio čovek iz jedinice, znači ono kako mi kažemo koji smo bili u specijalcima, jedan od nas,
koga bi uvek pratili u akciji i koji bi uvek predvodio akcije. Sada, ove novoosnovane jedinice u zadnje vreme što su nastale iz uprava kao JZO ili u žandarmeriji, sve to su dobijale takve namete, kako bi ja rekao, da dođe čovek van te priče. Koliko je to dobro, ja mislim da nije. Druga stvar, ti ljudi nisu sigurno ni blizu sposobni kao ljudi koji su sad u jedinici i vidjet će se da li će biti otpora u jedinici ili će oni da prihvate nekog novog, a može da se desi da postoji neko ko je veoma, veoma lojalan, a da je sad u jedinici, i to ćemo vidjeti od njihovih akcija u budućnosti. Da, a kako je inače komentarišete do sadašnje akcije policije, ovo što se dešava zadnjih 3 nedelje na ulicama Beograda? Komentarišem tako da bi trebali da se drže zakona, a ne naredbi koje su nezakonite. Znači, a dobro, policije, to imamo taj problem, pa i zato mi treba vaš komentar. Često policajci kažu, ja slušam naredbu, nemam šta da ja razmišljam. Da li je to u okviru njihovog posla, otprilike da njihov posao kreće od naredbe i da ih ostalo ne zanima drugo? Pa to je lepo u jednom ili dva gostovanja kod tebe objasnio moj bivši kolega Vilijan Paspalovski, današnji advokat, i ostalo, da 95% ili više policajaca čak i ne zna šta piše u zakonu o policiji. Ali pošto mi živimo sad u državi u kojima su jednostavno neobrazovani, nestručni i na vlasti i u svim porama društva, to ne treba da čudi. Oni će raditi po naređenju nadajući se da će sutra sve da prođe kao što je prolazilo i 91. i 2. i 6. i 7. i 2000. Međutim, oni ne shvataju da jedno mora da se povuče linija gde se poštuje zakon, a ne naredbe nekog nadređenog koji vam izdaje i koje su nezakonite. Jednostavno, policija ne sme da radi rame uz rame s kriminalcima, to režimski mediji ne objavljuju, to ovi opozicioni mediji objavljuju, to studentske ljudi koji su studenti koji demonstriraju objavljuju, to se vidi na ulici, da uvek probleme izazovu maskirani, koji jednostavno nemaju veze ni sa studentima ni sa protestantima, i onda policija kreće da vrši zakonske radnje koje su diskutabilno zakonske. Znači, ovo što se desilo pre neki dan u Novom Sadu, po mom mišljenju je sramota, ali jednostavno oni su našli razlog da je policija napadnuta, ali nisu uhapsili nikoga od tih koji su je napali. Znači, indikativno je da ti maskirani sa tim motkama, sa pirotehnikom i ostalo, jednostavno niko od njih nije uhapšen, a uhapšeni su studenti, doktori, udaren je deda sa štapom ili tako dalje. Znači, ja jednostavno nisam radio u takvoj policiji, ali i dok sam ja radio, isto je većinski deo slušao naređenja, a ne svoju savest ili nije radio po svom obrazu. I za kraj, evo, pričamo o policiji, o političkim odlukama, vi ste i u pokretu MOBA, ali ste bili profesionalac u svojoj profesionalnoj karijeri, pa je li imate neki savjet dokle bi trebao politički uticaj da bude na Ministarstvu unutrašnjih poslova, od kada struka da počne, da ne bismo imali ovo što nam se sad dešava u policiji? Pazite, politički uticaj ne bi trebao da postoji, trebao bi da bude samo profesionalni uticaj i da ljudi koji imaju završene škole, fakultete i druge visoke škole komanduju po zakonu i po ustavu. Ali ako vi imate nadređene u političkom establishmentu, znači u skupštini, u vladi, predsjednika i ostalo, koji čak i ne znaju neke članove zakona, ali imaju silu u svojim rukama, onda naredbe političke postaju glavne, a zakon i ustav se stavljaju tamo negde u zapećak kao da ne postoje, i to je odlika svih diktatura koje nikad ne traju dugo. Gospodine Jariću, hvala vam što ste dali izjavu za Srbin Info. Hvala vama, prijatno. Pomože Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.